Allah say ya ayyuhal ladina amanu taqullah mo amufra mo sabu yankra mo fa maji Allah wa din yeri kanu so nyankopon ni yatasu bi wa tanzuru nafsun ma qaddamat li ghadin akra biya an fa ne hunsi awowa na o musa ne say what have I prepared to myself atuna bi sa nyankopon to ne nsafra me ne kwa ko Allah wa maniye sabu bi ne hu wiya wattaqullah suru nyankopon inna Allah khabirun bima ta'malun nam sa jumani ya yedi ni nyano watena nyankopon babo ya maniye okomshani Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut obi a dindinfo obi a reasonable person obi a ojini hu wi asenti ase ni obi a ojini owu ohu ansa na wodiniti atone teteso ena ya sore na ye betina wo say ye kanya mesamu a wallahi alazim there is this particular one thing and we say ye free yensemo Allah kana say no Qur'ani mo wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wa jtanibu taghut nyankopon so bifo bi a wosoma ne ba wi ase no what the message ba ko pe ene she wo mo no edi nkan an ibudu Allah wa jtanibu taghut yesu ye nyankopon na yantwe ye ho mfiri ade a ye fere ne sa shirika bosomsom boka adutuo yanke ye ho mfiri sa ye gan ho onipa bi a woni ne ho besi awowa na obaka tire wo a ye premu ni sebra ne nchen na ba kitwa wo sebra mu wallahi nyame no me woroso wallahi the foundation of Islam is tawhid la ilaha illallah muhammadun rasulullah but annahu ka tawhid ya sama na ma fo wo madam yenim because always we say iyyaka na'budu kramoni bangra masalati Allahu Akbar. Now I read Surah Al-Fatiha. Most of the times I think about these things. Don't we understand the meaning of Fatiha? Alhamdulillah, Rabbil Alameen. What are you asking? Now you can't have a true baby. Baby, I can say, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kramoni biya ni betu ni tumi say, Yang wana miye. Yang kuwani ya basumuwa. Sabibi haya ina. Yadaba wonchai. Na bibi hakramoni ba bema. Na wasori ya kubo kanchai. Kwa kayede. Nini ya kramoni jibye mwa ba uchiye ni wallahi yesu ni akoko. Kramoni biya wale ni hubesi ho. Na obefe ni hosamala. Na obeka tiya ni mancha ufuwasa okike ni pashe mwemu. Kwa yebo sumsumuni. Islam regardez anko. Wa uye shirika. Innahu man yushrik billah. Faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Obiya wahu bambo bi. Laya bansere yenya ba ko Saudi ya ko ta digiri ko suya biya na ne papa ya masalati imam akoda ne ba ya me ko de ya papa na ho no na mpanfo na kanesi ani mo da kro na papa ne ya re ya le ni wa ya de mpanfo na wo masalati wo kra ko ma lo mo imam ko ba ya wa papa ya kara ko be nyame ya wa dom na wo te asia inshallah ko be di ani sama muslim ko na wo mo ti ho bo ka do kre wo ko ma dia ho ye papa na nche biye na nyame ko ne sapero abranche ma wakwa ko sua ade aba waba na gina ni musalla ke ta ko biye ya salla na ya titire laya ele apa ko chase Allahu Akbar abranche ri dina wa nche biye lo wuye ko at sport na wa mo na ye akristo fo me sa de akristo fo me ye and Krofona one now will say all of them love me. Wallahi they are doing shirika. And Kramophone here to a bro, and Kramophone here one liar, and Kramophone here what Mansere. Islam son to us, and you connect me if I'm a man. Nika Biara, Shaduma Chadian when I hope on Ediamai. Allah Kasa Qur'ani. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء Sanyango ne temuno sanyango ka se enne yi a moti ase samefen da na ade asesa o mate muada nyame be de ne wa na woti a oda na mo nhire ne a mo de dan nante afala tasma'un itini pasana ye kan yente qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah yatikum bilaylin taskununa fihi afala tubsirun sanyango paso da ma dia che awia go say till yawm al-qiyamah nyame ben bi o pa ugo kanachi ana da ba Allah say oba da buaya mo yenye sum wa min rahmati ja'ala Allah lakum al-layl
والنهار Kenyankopɔn sɛ na ho bambɔ ni na ho mɔboro bi sɛ wama yɛ adesaeɛ ana wama yɛ adekyeeɛ litaskununa fihi sɛ adesaeɛ no deɛ yɛbɛda na yɛde agye yɛ hɔmɛ wokɔ abɔnten a wobɛbrɛ wobɛfia no waba bɛda waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'ashan Nyankopɔn sɛ mabɔ adesaeɛ de ama me ɛde ama mo sɛ momfa nna na momfa ngye ma hɔmɛ ne mo adekyeeɛ no deɛ momfa mpɛma no aduane Nyankopɔn sɛ litaskununa fihi adesaeɛ no yɛmfa nya akomatɔyɛ walitabtaguna min fadli adekyeyɛ na Nyankopɔn deɛ ma wɔakamfɛyɛ sɛ papa yɛ hyirika papa yɛ boka papa yɛ abisa ɛmfa nso abɔdeɛ bi akɔ Allah hɔ idha sa'alta fas'alillah bibi ha wɔ tumirika kɔ Nyankopɔn hɔ